Maupay nga adlaw mga bata! Kumusta ka mo yan na? Aadi na naman ako, Teacher Sara. Ang iyong magturuddo para hit aton leksyon ha kindergarten. Aadi na kita yan na ha ikatulong quarter han pag-aradman. Maaram ako nga damo gudan iyo nahibaruan han nakalabay nga quarter. Tama ba mga bata? Maupay kung sugad! Andam na baliwat ka mo, mahibaro. Hiton mga leksyon, ha ikatulong nga quarter? Maupay iton mga bata. Kaya na, titikangan naton ansahan nga leksyon para yan nga quarter. Pero ug sa kita magtikanghan aton leksyon yan nga adlaw, may ada ako kanta nga ipapabati ha iyo. Pamatinghin maupay para mahibaro ka mo hininga kanta. Andam na ba ka mo mga bata? Maupay kung sugad! Uutrohon ko pagkanta, pero yan na, madungan na kamo. Okay ba mga bata? Sige, tika nganta!
Naruyagan ba niyo ang kanta? Maupay kun sugad. Bahin manhin ano adto nga kanta? Sakto. Bahin han mga adlaw han simana. Pinaagihan kanta, maaram na kamo kung ano ang aton usang nga leksyon nga paghingadayan yan ang nga adlaw. Ditohan kanta, anuman nga mga adlawhan simana ang nahingaranan. Tama! Ang Domingo, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, ngan Sabado. Sige daw mga bata, dungan kita utro pagyakan han mga adlaw han simana. Domingo, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, ngan Sabado. Uutrohon pa naton. Pero yan na, magamit kita han aton mga tudlo para mahibaruan naton kung pira ka adlaw ang naada hausa ka simana. Domingo, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, ngan Sabado. Pira adto ka adlaw ang naada hausa ka simana mga bata? Makarit! Ito ka adlaw ang naada hausa ka simana. Ano man ang siyahan nga adlaw han simana? Tama! Domingo! Ano ang imo ginbubuhat kung Domingo nga adlaw? Sakto! Kasagaran haaton nasing ba kung Domingo? Ano man liwat nga adlaw ang sunod han Domingo? Makarit! Lunes! Sunod han Lunes. Sakto! Martes! Kasunod liwat han Martes. Tama! Miyerkules! Katapos it Miyerkules. Opo, Huwebes liwat. Kahuman iton Huwebes nga adlaw, ano man liwat. Makarit, Biyernes na. Tikang hiton Lunes kuto Biyernes, ano man it imo ginbubuhat. Maupay iton, kung nagbubuhat ka, han imo mga buruhaton, ha imo module. Ipadayon iton nga imo nabatasanan. Ang kasunod han Biyernes, ano man liwat nga adlaw? Tama, Sabado na. Ano man ang imo ginbubuhat kung Sabado? Opo, kasagaran kung Sabado, ang mga bata nagmumulay han ira mga paborito nga mulay. Tigam ni mga bata. Yan na nga panahon hin pandemya, kada adlaw kinahanglanon naton buhaton ang sakto nga pag-ataman ngan paghirot han aton mga kalugaringon, pinaagi hin pirmeng paghuhunaw hiton aton mga kamot, pagsulot hin bangot o face mask kun magawas sa balay, pagdistansya han imo kalugaringon hada mo nga tawo, diri paglilinakat labi na kamo nga mga bata ngan pagkaon hin mga masustansya nga mga pagkaon. Yan na liwat mga bata, may ada pa ako usang kanta nga ipapabati ha iyo. Andam na ba kamo? Sige, pamati kita. Enero, Pebrero, Marso, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre, Lubi, Lubi. Enero,
Nobyembre, Disyembre, lubi-lubi. Pamilyar ba kamo hadto nga kanta? Moupay kun sugad. Sige daw, utrohon naton pagkanta, ngan madungan liwat kamo haakon. Enero, Pebrero, Marso, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Setyembre, Oktubre, Nobyembre, Disyembre, lubi-lubi. Enero, Pebrero, Marso, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Setyembre, Oktubre, Nobyembre, Disyembre, lubi-lubi. Bahin man liwatin ano adto nga kanta? Sakto. Bahinhan mga bulan han tuig. Sige daw, iyakan naton utro ang mga bulan han tuig. Enero, Pebrero, Marso, Abril, Mayo, Hunyo, Hulyo, Agosto, Setyembre, Oktubre, Nobyembre, ngan Disyembre. Ihapunta daw kung pera ka bulan an may ada haw sa katuig. Uutrohon naton pagyakan, ngan mag-iihap kita gamitan aton mga tudlo. Andam na ba kamo? Moupay kun sugad. Enero, Pebrero, Marso, Abril, Mayo, Hunyo, Hulyo, Agosto, Setyembre, Oktubre, Nobyembre, Disyembre. Pero man ka bulan an may ada hao sa katuig. Sakto, 12 ka bulan an may ada hao sa katuig. Pero adto mga bata? Tama, 12 ka bulan an may ada hao sa katuig. Maaram ka ba kung ano nga bulan an imo natawhan o an imo birthday? Maupay kung sugad. Ano man han siyahan nga bulan han tuig? Tama, Enero. An orhi nga bulan, ano man liwat? Sakto, Disyembre. Mga bata, maaram ba kamo nga hakada bulan may ada kita mga iginseselebrar nga espesyal nga okasyon? Sugadhan Pasko ha Disyembre, bago nga tuig ha Enero, piyestahan minatay ha Nobyembre, kapistahan ngan syempre an imo natawhan o an imo birthday. Nakilala ba kamo kung ano ini? Makarit. Kalendaryo ini. May ada ba kamo kalendaryo ha iyo balay? Maupay kung sugad. Ano ba it aton makikita ha kalendaryo? Sakto. Ha kalendaryo, aadaan mga bulan han tuig. Nganhan kada bulan, aadaan mga adlaw han simana. Kita adawan iyo kalendaryo. Ano na ba nga bulan yan na? Tama, Marso na kita yan na. Itudlok daw liwat ha iyo kalendaryo kung ano na nga adlaw yan na. Makarit na good kamo mga bata. Maaram na kamo han mga adlaw han simana pati an mga bulan han tuig. Kay magkarit na kamo han aton leksyon yan na, pagpaki naton an aton mga kalugaringon. Yehey! Yan na naman, kuhaan iyo activity sheets han una nga simana, yan nga quarter, ngan buhata ang mga buruhaton, bahin ang aton leksyon yan na han mga adlaw han simana, ngan bulan han tuig.
Kung tapos ka na han imo mga buruhaton, ayaw ka hingalimot pagtipig han imo mga ginamit. Paghunaw gihapon han imo mga kamot para matanggalan kagaw nga dumukot. Sanon naton humanon ang aton leksyon yan nga adlaw, balikon naton nga kantahon ang kanta bahin ng adlaw han simana. Pito, 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 ang adlawhan, usa ka semana, Domingo, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, pati Sabado, mga adlawhan semana. Tara na para magkaranta, mga adlawhan, usa ka semana, Domingo, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, pati Sabado, mga adlawhan semana. Pito ka adlawhan semana. Pagkiyap kita mapito, usa, duha, tulo, upat, lima, unom, pito. Pito, 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 ang adlawhan, usa ka semana, Domingo, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, pati Sabado, mga adlawhan semana. Tara na para magkaranta, mga adlawhan, usa ka semana, Domingo, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, pati Sabado, mga adlawhan semana. Pito ka adlawhan semana. Pagiyap kita mapito, usa, duha, tulo, upat, lima, unom, pito. Din hinahuman ang aton leksyon ha kindergarten yan nga adlaw. Hinaot unta, damo ang iyo nahibaroan. Ako otro, si Teacher Sara. Ngan ini, Antak TV, tatagtakloban para hanwaraynon nga kabataan. Kutubit aton sunod nga pagkirigta. Bye-bye!